KwakuSmart TV na wani guso awohwe no nyame adom ye de abato na kwawie ya asumdue mu bibia da din ya da Ghana fo nyina ase so obi afa basa ye bia ama abato ne etumi ato na asumdue mu ye da twedi ampokwa amenso ase so otumi boy ye ho ban e wo bra na ye hia no nhirane aye anka ne din da na ene no ya be listing ye mabi esase ye nyina ye nim se ye to aba no wie ye na ye DRAMANI MAHAMA NDC na ye da afa aba no na o ma fa aba na se ye de ne megu na kwan mu e ma wo mo yes esase ase ya kamia ye se aban bia aba ya obesi so anokọ aban bia aba obesi so anokọ ni ehia wo man mu no omo ye bidie na so nyani na no me yewie ewo mu se yesi nipa be ye bi na so ameye ni nyina na so sometimes na na ne ehia no eso mo ani ye den ekwa enu ti no KwakuSmart yenso youth no abomi pum se me nso yes kakra omo nso ame meka nkere NDC ene DRAMANI MAHAMA no mo so mo ba mo fa ne mengu na kwan mu yes omo ba omo fa ne ma engu na kwan mu enu ti ya wo ne ma be 5 to 6 bia ya pesa ye de to DRAMANI MAHAMA nim no no so ba watumi abaye den watumi abaye ne sa pepepe amayem. His Excellency DRAMANI MAHAMA. His Excellency DRAMANI MAHAMA. His Excellency DRAMANI MAHAMA. Mabo din say Emprensa. Yes. Ghana youth for abe boy punum say ya fen to wanimu. Na yami KwakuSmart matransi din so adwene ho ehu eye no krenso. Yes. Almost me fen to wanim say enye ya bebabu boso yi se wutumi ye ema Ghana fo a eni akonya no obetina so 100 years esa say ne mai eye niema ehia Ghana fo pa especially youth no ehia yen enu nti no eniema ya mebabo boso yi yesraw Ghana youth ye ni abre pa anoma bebo mi prum se me femeto wanim esa se KwakuSmart de ye kan eduru obi anim eniema no eye niema enum ensia enson ana mebebo boso enu nti ni mesra obi bi oro hwe video we bia onfento His Excellency DRAMANI MAHAMA NDC omo franka tuni DRAMANI MAHAMA His Excellency ye di kan yesra wo se obeti dollar no so amana bedu 10 cedis yes utimi te so kra na se ebedu 9 kra ye pe but wo de ye de 10 cedis ana ye hwehwe 10 cedis ana ye hwehwe ne etosumienu remove tax from imported food like oil fish rice and etc. Esan say ennuane na eba ha se no edoso nanso yekoyi a sika bebre na yetua enu tina ama ennuane e wo kro yi mu ebo aye den pa ne etoso miensa reduce of nationality rent and increase foreigners rent adentina me kasa yeya yeti wo mamu no ye ne ahoho na omaba ne ye ne omu nyina ehan dan baako yes ye ne omu nyina ehan edan price baako ubehwe Nigeria ni na what single room a ida say 2.5 na obi oti omani mu onu so renting the same 2.5 yesra DRAMANI MAHAMA oba behwe we nu nyina maye esese oma beka oma we hu no oma beka omani mu no ahoho na efi ba bi aba no esese ye mo hu se omo ya hoho ahyansudie bi da ye ne wo montam na omo hu se omo ya hoho yes omo hu se omo ya hoho yes it's DRAMANI MAHAMA yesra rent ni so oba so ateso maye oba teso maye yes rent ni hia ye mpa especially enkranfo ani kumasefo yenya yeti kru akesi mu no eno so oba hwe no so maye ne etoso enan me kira fourth one no continue of planting food for job continue of planting food for job sane mani nyina ye niema esese butwa mani ehwe sane ma we munim se Ghana ha de obesi so na wo ye papa ekosi na hia ye benye dimbone abo wo ye bone so ekosi na hia ye benye dimbone abo enu ntinu se opese usi akonya ne so chede a DRAMANI MAHAMA His Excellency yes eye NDC franka tuni yesra wo ba eniema ya youth isi mi mfantu animu yesra wo se hwe na ka ho asem maye esan se eno ana ha yen oman no kese pa afenso ne to so biem fifth one yesra se oba obetwa wani ahwe farmers akuafo eti oman we mu ebre akuafo eti oman we mu ebre eno ntinu ama ase ye import nnuane every other countries eba oman we mu ye hwe country bi te se Botswana eye Africa heya ebe ye peo Botswana eye Africa heya enye Europe Botswana eye African country na so ukọ Botswana
honomo omo president any ewo akuafo 100% echen bibia adentia esa so omo nim se akuafo anaji oman ni si honomo akuafo so tumi di sika eba oman mu ye betumi di kuaye sika nko a aye niam ahoro bebre oman we ye oman a ye won sase ahoro bebre oman we eye oman a ye won sase ahoro bebre aye betumi ede aye mfuo ye betumi di aye chese farmers ye wo ye betumi di ado emo sugarcane ahoro okọ Brazil sugarcane anom di omoman ye me kame che obetumi agogo okọ Brazil sugarcane ana wo mo so omdi omoman ye na so Ghana ha de asemoyi moni ama akuafo enti his excellency Osajefo John DRAMANI MAHAMA yesro se oba sa niema we mu nyina se wo hwe na wo ye maye yes you to know ana bebo KwakuSmart ye pum se ye mfantu anim eye no kren so mate se obi so ka se tax no oyin free bet ne so eye no kra ba mi ntwa bet ntino yes also pa betimi acho camera so no abeka bet tax ne de wayi me sure se wayi free so yes tax ne de wayi free so all right afin so enso honoma his excellency yesrawo se oba yesrawo galamse no kuye too much se yensu akesi ayewo ewo ma we mu nyina aye echen more than team program wo ha yensu ni na asay nanso ewo mu se sika eni oman we mu eno so na galamse fo no omde bi hwa mo yere no omoma nanso se yakase yedi sa niema na chi a minuanom yakase yedi sa niema na chi a okira bi no ebe hayen adentia isanse enchirima so ba ana yen youth na afina yensu ye peja okira bi ni ye behia ensu etini yi mechira big rivers streams na yensu ye dia ye sport ye dia ye niema bi hu behia ye ebia nei na ye hunu so mfa so isanse odumfu nyankopon bo ade no odinsuo a yetene so eto ho maaye enum ne ye chinam enum na ye de ye niema horo bebre enu ntinu ye srew se oba galamse no so twawani hwe ho no mo na stop ne maaye na create more jobs ma enwuma mra omani mu a enwuma aketua ne soso enwuma aketua no esoso na afi galamse fo nyina omu gya adwuma na oma benya enwuma ye yes enema we ana youth ni se me fantu anim abusua onso wo se den ana na me kan man kan ye onso gya comment e wo comment section na se yes bibi biara onso ehia no fato ho no mo isan say his excellency obenya botre e ready comment ni nyina nti gya comment eto ho no mo yes se bia man ka bibi na onso wo pese wo kan obetimi atena to ho no mo ana se man kasa yi a obetimi abekasa yi na chopegu a ye de aba na so me sure se bibi adadi MPP for beye bi yes his excellency Nana Akufo-Addo onu so abeye bi pa wa beye bi yes nyame hira no wa beye bi amoman ne pa enu nti no John DRAMANI MAHAMA eduru wo so na se otumi ye niema ya abobɔ so yi nyina ekire wa eni akonya no obetena so ache pa afen so ya ema remfi Apostle KwakuSmart yes Apostle KwakuSmart isan say si etwa ye hwɛ papa yi no otumi ye more cars ewo oman we mu a ebeye den say ye so ebetimi atɔ foreign cars no ebema sika aba oman ni mu ebema sika aba oman ni mu eno so kra bebo am oman Ghana agidi akowiase afa na nyina yes because some kwaso na sene a ono so betetetetete so obetete cars ne so afen so obe make sure say obeye more spare parts aba oman ni mu ne cars na oye na ho spare parts sene a bia auto ne car na se eseya udi ko bia fitting shop wa omo benya spare parts atode aye wo car ma his excellency John DRAMANI MAHAMA enema we ana ye pese onso obeye maye we eye KwakuSmart yes youth ni nyina na aka bom se me famatu anim yesrew pa enwuma ni so hu hia yen create more jobs jobs ni hu hia yen pa isanse adwuma ho aye din nurses for awie tifie 3 years 4 years yen post to his excellency yesrew se oba make sure say ube post sa nurses for ni nyina villages nyina ko create hospitals e wo hono universities any SHS nyina mun create hospitals e wo hono sene e beboa na mpo student bi yale a yamfa na rush to hospital a ebedu anomo no na ebia fufia ntoata na wato nananom enu ti yesram so schools ahoro nyina mu hospitals emra hono yes na fe yem post nurses any doctors na titi fie no yes na omo so ma wo fo bo mo hoka anom do mu ko school dia me just KwakuSmart aha KwakuSmart TV mesrew say oba subscribe to me YouTube channel no na afis bo notification bell no so na me drop video bia on sabe to me akabi follow me all the media platform no so KwakuSmart TV thank you for watching me kai na subscribe mama it's say ya won sem bebre aya de bro ma crowd
see how they think they're going to go in a level there. Right now, they're going live. KwakuSmart, let's say, they're coming here. One day, in a year, they're